barakakna sampajange dan nia pacalanna ritau engkai tetangi sampajange. Engka lima baraka ripapole ritau engkai jagai tetongi sampajange iana ritu nomoro sidi ripalomo-lomoangi dalekna ripuang Allah subhanahu wa ta'ala. Nomoro dua iana ritu salamai pole pacalanna siksana kiburue. Nomoro telu iana ritu angkai tarimai bo catatanna apalanna ri patarimangi ri lima atauna ri aso hisabe. Nomoro apa iana ritu angkai malomo mateka riasekna titian sirat malasi padai billae. Nomoro lima iana ritu tamai risiruga pamasena puang Allah Ta'ala dan rihisabe. Nayatosi ritau engkai tetangi sampajange iana ritu engka toi lolongangi lima pacalang engka nadupa ri lino engka to nadupa ri aso rimondri telu pacalang riwetu maelo namate telu pacalang rilalanna kiburukna dan nia telu to pacalang purana ribangkitkan ri kiburukna. Naya pacalang yargi makil ki asap nalalongang ri aso rituona rilino yana ritu angkai tuo tandri pamasena puang Allah Ta'ala. Nomor dua lanyai nur yargi makadaki cahaya yargi makadaki barakakna wajen nee rirupana pada toha ritau engkai tuli patatoangi sampajange. Nomor telu angkai tandri tarima pahala apalanna apalang madicina. Nomor apa iana ritu angkai tandri tarima parelau doanna. Nomor lima iana ritu angkai tandri lolongang pamalakna pak doanganna umma selenge. Angkato asap yargi makargi pacalang rimailona mate iana ritu nomor sidi angka itu mate madosa yargi gau dosa. Nomor dua iana ritu angka itu mate maliwaseng. Nomor telu iana ritu angka itu mate madeka barakangi capu waena tasie nainong tetap matoi madeka. Angka to asap pacala rilalongang rikuburukna ritau tatangi sampajang lima watue iana ritu nomor sidi angkai nacipi kiburu letu polo buku-bukuna. Nomor dua iana ritu angkai ritunu rilalaki burukna dan nia angkai ritunu mak guliling riasekna bara apie. Nomor telu pacalang rilalana kiburukna iana ritu angka ula liwat lopona liwat lampena naya matanna maluak-luak pada apie mapunna kanuku besi malampe naya lampena kanukuna padai lampena etana malalang kita sesuai yana ro ulae masadda padai butue napuadai makkada
nasuro ka puakku gasako, nasuro ka puakku callako, lettu mubanna matanna asoe, nasaba angka ko tatangi sampaja subue, lettu loroe. Subu lettu loro, nasaba angka ko tatangi sampaja subue, loro lettu asara, nasaba angka ko tatangi sampaja loroe, asara lettu labu matanna asoe, nasaba angka ko tatangi sampajang asarae, magaribi lettu wattu isae, nasaba angka ko tatangi sampajang magaribie, ricalla ko mapamula wattu isae, lettu mumba matanna asoe, nasaba angka ko tatangi sampajang isae. Iyanaro ulae angkai tuli macalla materu, iya panapaja kama pilino, cicang magasa talamma ki 70 hastana lamunna. Kegatosi asa pacalana purana ribangkitkan riki burukna. Ya naritu nomor sidi temaka sesana pacalana nalolongang. Nomor 2 angkai papole caikna puang Allah Ta'ala. Nomor 3 ricallai rilalang neraka jahannam. Makuniro upaletu kaki pole riterjemahna kitab Fadillah Amal halaman 36 lettu 37, terjemahanna Haji Muhammad Yakub Ansari mamuari mancaji paparingerang asori mondri nangka kita toangi sampajang 5 waktu salama lino lebih-lebih pa salama ri asori mondri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.